Ja potpisivam. Ja vidite po glavama, znaš da se vidi? Vi svojih romana. Na hodočašća, ti ne bi ovdje došli. Tekstile. Ćevape bi nam uvijek davali. Ideš. Ovdje pobježe ovdje. Baby. Hi. Ima new kamera, Pa digital. nisi mi to pokazao. Ovo sam kupila sam, da. Very nice. To How što much? sam snima krešio, How much? 1200 kuna. Ali odmah direktno prebaciva USB. na... Ne može. Direktno prebaciva na Sad si me internet. zarazio. Totalno. Tehnika narodu, sabija. Mene i on malo snima, ono kao slučaj. Kao slučaj. I kraj autora isto. Je, a daleko si stavi, stvarno si govorio ti. Malo se gura. A štaš? I mahanje. Željko. Slušali si 5 kila. To za javnost. Za obić. Kaži veseli. Dva druga koja nisu zaštićeno.